Isankosi indawo ongibeka kuzo kodwa ayikho efana nalo. Abantu bonke baba njoba silapha asizanga ngama-lift, size ngey'mali zethu. Sagibela siyiphathele konke. Kodwa angiphakamisa ukubonga emeyeni yeZululand Shem Sokalisa osenzele kona neshelter yala. Engathi ukhetho ngaba minyaka yonke. Luyisoka ukhetho. Dala sishe kanti liphethe into enje. Futhelani hey tilongo atsheleni siliswini hey tilongo elesilokho nina futhelani leli siliswile leli tilongo lesilakhi inyanga yezulu yayilapha uSuthu yathi mayiphela inkonzo yayisisinika amaguqa ayisithupha. Wase kufanele ukuthi intambama ahlatshwe lamaguqa. Kwabuya baphethe ibhamu bazowadubula. Elokuqala lakhonjwa okwakuthiwe ngelenyanga yezulu. Bayishaya inhlavu eziwu-6 ingafi. Sathi silo mhlokombana vuka umume ngentabawa. Manithi le nkomo kayifi akusiyo nenginika ushembe. Kwathiwa yiyo. Wathi izofa kanjani engakayiboni. Wathi yamlanda. Wathi mayesa ungalosinje engena yambuka yesa kuye ithatha igazi ngamakhala wasondela kuyo wafika ibamba lapha kwempondo wathi kulungile vuma ufe yalala yafa ubani loyo. Sathe sithi silo kule inkomo ezisithupha ngimhlalisa ngembili le kaShembe bengithi uzoyibeka ngayihlabi beyoba inkosi yenkomo zami. Kahle asiguli kakhulu njengoba silapha siphila kwempela. Mathabele gijima mfana wami siyaphila ngoba yekhamke eSwazini inyanga yezulu yafike yama phezu kwebloho lesophongolo yathi leli bloho abalakhandile kahle ngizawunisa izulu ngisuse ukuze babeke ibloho elothi masukile abantu masumbuso ngowabo bakwazi uyikhandela lona
ngoba lensika ngeke basalikhandela wathi mayendlula yonke ufike emfolozi washo njalo wafika uthukela washo njalo wathi mayiseso njalo wafika uDomoyi wobasusa wonke lawo mabridge ngingaba ngisohlakaniphile uthethe u7 gijima ndodana shana wothi lezi zinto ezisithupha izinto ezimbili ngizicelile kuwe kunezinto ezimbili njengoba ngiguqile ngiyayicela kuwe nyazulezulu ungazigodli kimi ngingakafi ungisize nkosi yami lezi zinto engizakuyikhuluma lapha kumzuzwini emibili kungabi ngeyicatshangwa yimi leyithandwa nguwe kube imisebenzi yakho owayezobala kodwa abantu bathule ngathi ababoni bafuna ukungitshontsha ngezibusiso uneshwa mawulanda izibusiso ungayilandi lento yohlala naye ekhaya kwakho susa kude nami amanga namacebo susa kude nami amanga namacebo unganginiki ubumpofu nengcebo unganginiki umpofu nengceba ngifunze ukudla okunganelweyo ukudla okunganeleyo funa ngisuthe ngoba umuntu wesuthi ngikwale hayi akamfuni uNkulunkulu baba lapho kahle mfana baba lapho uthisha umkhulu njalo ethi mfana wami angithi ngiphethe ngisesontweni awuphinde le ncwadi funa ngisuthe funa ngesuthe ngikwale akekho ushembe abamdini nje ngoba besuthi ngithi uJehova ungubani na ayikho lento yena ungubani ngoba umuntu ufana nathi funa ngibe mpofu bese kuba mpofu ngebe bese ubayisela ngilone igama likaThixo wami kaNkulunkulu ngokuba mpofu ushembe izolo la usuka khona lapha eLinda umfundisi intombi ngoba ibhala into oyibhala basinonyaka uma ephuma lapha eLinda lapha phezulu emakrosini engena umgoqo obheka olundi kukhamba imbongolo iyatakathula iza kuye iyafike iyakhala yaseyibambi yathazime imese ukhumbuntethe sizethela thina sizenzela konke thina silandela lo ngo-1988 yathi mayiwa waseyithuli yasezulwini yakhipha iduku ngefastela yathi yakhuluma le mbongolo ikhomba umuso ngenhla ithi mina ngingakuloya muzi ngihlala ngedwa anginankosikazi nawe shembe hambe yokubulala umkakhe naye ahlale yedwa ubani ungezulwini lwembongolo ya mayikhona incwadi ifunda mntanami kepha uJohane setilongweni wezwa imisebenzi kaKristu uyazi uJohane wayizwa imisebenzi kaKristu eboshelwe ivangeli hayi lele salinikwa lona sanikezwa amabhuku asekulethwa izitolo ukuthi siyithengele ibheshu olifaka 5 years nje kungaguga wathuma abafundi bakhe ababili uthuma abafundi bakhe ababili wathi kuye wena unguye obezakuza sobheka omunye na uJesu waphendula wathi kubo hambani niye nimlandise uJohane etilongweni lokho enikuzwayo nenikubonayo ukuthi izimpumputhe ziyabona izinyonga ziyahamba hlala phansi ndodana ngiyagijima siyasithina yesokubonga thina babisiweyo sasabela
ibhedlela siyothandaza khona. Kanti lapha esibhedlela kwakunendodana yami eyizalwa uSimphiwe. Base bathi ingane yami inomjondolo. Bayifaka emabhodleleni baqeda umjondolo. Yikhona enkozweni. Uma ngena lapha umama wengane uhlele ngapha utshela amanesi ukuthi gijimani nikhiphe ingane lapha kulamabhodlela angeke aye kuyo ngiyamazi. Kanti nomunye umama wayemkhulu engaka simbona wenza nje sithi yasiqhweba kanti uzenzela ifeni siyagijima saya kuye sabambela seyizungu lesinsizwa sabambelela kuye lapha abamba khona azange ekhulume sahamba kwathi ebusuku yafika inyanga yesulu yafika seyiphethe zonke zobudokotela yaqonda kuye yathi yabona wemama ingane yakho imilile ngaphakathi manje sengifike ngizoyihlinza yofaka umesi yamvula wafika enganeni yathi sibona izilonda lapha ekhanda siyaqeda ke manje yesasiphendula sibhekisa yambhekisa phansi yathi uzomthola umntwana wakho umfana uyabona besenenyanga eziwu12 uthi ke uvulekile uyambamba mfo ngesandla uyamthunga manje umbamba emthunga mayifika lapha ngasocabangweni uyama uthawusekusile sike ungena abanye mntanami uyaphuma uyahamba kwathi mayifika uyaquma lo ngami uyakhala uthi ngiyibonile ingane yami yaphila bayiphendulile inesilonde ekhanda kodwa manje ngiyafa la ngaphezulu kwembambo uyafika udokotela umlalisa phansi uthi hawu ngoba ukuthunge kahle kangaka akabanga saqeda ngani lende wesele ngaphezulu waphila niyabona hey ngijabulile namhlanje kunamabutho buyani siyibutho nathi bathani ngapho zaningapha ngakithi Fikile uJawo bantwana basebencele basezulwini ngelinye ilanga ulangaphuma sona balothaye bayahangula bonke lapha engikhuluma ngabo balapha ehlabeni ufike indoda isuka kulolonga lelizwe ikhuluma ngathi mfana ngithezwe iphatha Imisebenzi 2:22 yebo madoda akwa-Israyeli hayi uyingahleke uyingozi ingozi phela ushanqa akenizwe lamazwi madoda kwaSulu akenizwe nanke amazwi ongashoyo uJesu waseNazaretha umuntu oqiniswe uThixo phakathi kwethu ngemsebenzi emkhulu nangesimangaliso nesibonakaliso uThixo azenza ngaye phakathi kwethu wasePhilip 2:10 basele nami kuze kuthi ngegama likaJesu hamba kancane slow down ngoba sijayela manga engangaze siwabone ukhulunywa nokhulunywa bese kuthiwa sukumane sizothandaza ngobani ngoba sesinengenyanga kodwa lapha bathi funda kuze kuthi ngegama likaJesu akuthi manikhuluma ngegama likaJesu amadolo onke aguqe pho bameleni abantu bekhuluma ngoJesu awabasezulwini mathabela bameleni abantu mabekhuluma ngoJesu nawabasemhlabeni mathabela bameleni abantu mabekhuluma ngoJesu nawabaphansi komhlaba useyini zivume izilimi zonke zithi uJesu Kristu inkosi akadunyiswe
sizoshembe ukuze besiyabonakala. Ja. Hayibo akubanga lula ukuthi uzokhupha la phinda amathabelo kwa 149 verse 5 amahubo basihambisela namanga bathi Paul eyitulweni makhuluma ngoNkulunkulu iminyaka eminingi Afghanistan ebunyamen wangithatha wena Nkosi wafika ngakikukhala abalungileyo mabethabe ngodumo mabahube ngenjabulo emacansini abo senethini ngibona ingubo esimhlophe lapha iphakele apha amacansi uma ngabe ningabavakashi nigqokeleni ingubo enjengeyethu ngoba iyethu ingubo zawuhlala ecansini njengokulalwa iBhayibheli asi wazi ubone la neyitulo lokuzaba u22 ngo1990 namanje sewu22 ayikhuli ngoba manje uJesu akezwe bakuphakele kuzo kodwa becathi offer the million eyesiwo nyaso lesolo siyasithina Michael 18 Deuteronomy. yes Ngiyakubavezela umprofeti bafowabo uzabese uthi akekho kude ke mothintelele abe njengabo hey eniyekuba yena uthengani ukhuluma ulimi lwesikhuluma ngiyakubeka amazwi ami emlonyeni wakhe uyobeka amazwi ami emlonyeni wakhe uyakukhuluma konke akutshelwa yina Kapela mina uyakuthuma ekhono ongawalaleli amazwi amakhuluma egameni lami ngiyakukubiza kuye ngiyakwabiza kuye unesho mawufike namhlanje wathi awuzwani sebephakathi uma ufike namhlanje siyabonga kwenyama yakitho nakacasa zikawasa zenhlonhloma nkomo ezonto ziba usuka phezu komuntu omyakulewa ufulathela ubombo latinika wathi ozani ozani mazulu ozani Niminoke ngaphambi kukaJehova uThixo wenu. Awuphinde. Namhla niminoke ngaphambi kukaJehova uThixo wenu. Izinduna zenu. Imindeni yenu. Noma ngahlala nalo semphakathi. Abakhulu benu. Abakhulu Namakhosi enu.
bathi uye lo akekho phesha kweyilwandle funda lesi simemezelo madoda kwaZulu asikho kude lesi simemezelo yeyi ukuba asikho phesheya kweyilwandle afeke uyashesa ukuzwe ephutha uphendule kanti uneli phinda lesi simemezelo asikho kude asikho phesheya kweyilwandle kwaJuda nakwa-Israyeli ukuthi ubani oyakusiyela asikho ezulwini asikho nasezulwini kepha sisemhlabeni siseduze nawe elokeni awudingi ukuthi ubani uyogibela ibhanoyi la usefikile ukade usubona yini yeyi uba uzofika luke akekhatha amabhanoyi ngoba abantu bakhulu ke bakhatha amabhanoyi bayobona intandane kamayekisi isiphuma naso iyeKhanani ishayibamba hey akaswele lutho ayikho emngambi phansi ikhona kozweni amen kaliye ilanga sisayinhlangakazi ihamba nomfoka Ndunakazi uma izulu lalile zehla lapha kakamkhulu Ntangakazi zathi mazehlele enzansi lalishelela kakhulu kwasuka omunye umama owayekanele meze ngapheceleni wasontelela lapha yana wafike wamba idebhisi wathi sakuwizitsha engakholwa libandla wasimba wafika uNdunakazi wehla nazo wathi mefe ehleli lapha yana ebheke phansi waseyibamba zema wathi ubani wakhe le idebhisi wathi yini wayesethi ufunani kushembe wathi inkanini imcakiwe ithanginayo umntwana wathi ngonyaka ozayo ubohlala khona lapho yokusuyiphethe ingane yomfana wasiyehlala zozashona emdoti sathi meshona phansi emdoti sahamba unyaka ozayo saqaphela siyambona umama uyiphethele usana olubovu uhlele ngapha wami uNdunakazi wathini lona oyiphethe wathi wangipha yona nansi kwasekuphakamisa isandla kwathi ngoba kuyambona ukuthi nansi hey wemadoda kwaIsrayeli Jesu umuntu funda ma John 10:31 khona abaJuda babuya bathabatha amatshe ukuba bamkhande abaJuda bathatha amatshe bazokhanda uJesu uJesu wabaphendula wathi uyaphendula uthi nginibonisile imisebenzi eminingi emihle kababa umuphi umsebenzi kuyona yimuphi umsebenzi eningikhanda ngawo na kulala ngawo ngamatshe abaJuda bamphendula bathi asikukhandi ngomsebenzi omuhle sikukhanda ngoba wena uyethuka inhlamba nakuba wena umuntu kodwa uzenza uThixo qala phansi qala phansi mathapha batona bahle igijima esikhathini esincane eliphiwe ezulwini noma ngabe besekhona noma ngabe bekunjani saka lomhlaba saka lwezwe yiyo lena oyikhetha kuphela kufanele niseleke izofunda ngoba noma ngabe isiphi isithelo ungasitshela sisihle make wasitshela odoleni siyoma sifuna bazosinisela
ngoba ingani ihlanga lomhlaba ungabona nje intuthwane nempukane endise eduze kwakho zisho lokho sikushoyo hlalo ngesakha ibonkosi Amen. ingani ngamnawo isilo sikhulu saphuma sobabili edokodweni lami namhla angisakwazi ukuthi ukufika kubo bangivimba abazi sisuka phi lawe sasisuka nawe sahlala edokodweni ngathi mina lalela ake siyorobha ushembe lento ngeke ayivume kodwa siyomrobha sobabili sasesiyana hawu oseyizinyane silo hawu zinyane ngabe izinyane liyakhuluma wakhuluma silo angumpimpi kubantu wathi shembe ngizobuza namhlanje ukuthi wathi bongidala esithunzi kamama wathi ngizoba yini Waqala sokama yesha yena lo Waqala sangapha nangapha ubuka mina ngabuka phansi angifuni ukumbuka ngoba phela sizobuza into enkulu wayesethi hambani ngisathatha insuku ezintathu ngisawubuza ezulwini usunyazo lasezulwini ukuthi wadala wathi uzoba yini uma ngimemeza ubokithi bahlatshwayo umbize ezela ngijabulele mangona usibiya ngoba ukuhlupheka nokuhlupheka lana ibamba nobabili zaphela insuku ezintathu lafika igama hlatshwayo biza izinyane wase ubizwa silo wathi mawufika saye kuye ngathi ungayigqoki ingweke namhlanje lewa uyibeke emhlanje esini phela akekho ngabethi nje isambatho pe emahlombe kungaphandle konyaza akekho akekho ijazi sekhona umntwana afikhinile sathe masifika khona wokwenzalela amathathu abamathathu anihlala edlala lodwa wathi mangitshele ukuthi uyoba ingwenyama yalelizwe wesethi kodwa silo kukhona okuncane okonakala phambi kwakho nomhlobane hamba uyokulungisa kwazo wathi silo uyakwazi wathi hamba uyokulungisa wathi intela uhlahla uhambe nayo wathi hayi uzobona sifuna ngaboni samdlalela ibhayisikopho yayiletha lehlalo phama nje bagugumba babheka wapamba ngakulethi kuwa namutshela nasiboni namutshula esiboni kanti isizwe sakho sibingelelwa nini ufuna ukufunda lo unguThixo wethu lo uThixo wethu uyosihola kuze kube phakade uyosihola kuze kube phakade kwase uyadlala umdlalo udlalwa unyazi lesilo esesitalweni sisezinyane wathi hamba uyekhaya wathi ngizamenza ukuthi ayikwakhangela amankengane uzathi mesekhona utshele idlovazi kufonele ukuthi usefikile bese yashayela uya kuye awofike wenze njena uthathe ukhona lokudla okuhloyela abafundi qoba ama-apple ufaka ama-grapes uqobe nje konke kube kahle ebese uyaya uzawuhlala ekulindile ungene sogaqa ngamadolo ulokuthi bayede uzofika kuye wathi uyothi uyangibhuqa nemfana wakhe ushunyazi wasiyamtshela wathi hayi sengibiziwe ngiphuthuma khona ugijima noSibiya useyinduna manje
wathi mayifika lapha yami wagaqa ngamadolo ngikhoxoxola uwe wagaqa wathi hawu uyangibhuqa yini mfana wami wathi ngobheka phansi bayede wabheka phansi wathi bayede silo wasefika wasethi amagama engangiwasho kuwaya ayohlupha sondela wabamba igrapes wabamba ukuthize wabeka isandla sakhe ekhanda wasengwesulile kodwa bayoloku babambelele abathe mina ngathini kuwe kanti ubani obonise lokho lathi lakho silawo sibe bengesaba nokusho ushembe wathi hawu bambelela ingalihlaka lomhlaba ingubo yakhuphuka ngebhano yegoli kamhlokobani yakhiwa special seyifunile ethi khona ukushayisana nathi mina akangibonisa ushembe ingubo wagoga uyaye egoli yakhuphuka ngebhanoyi wafika wayigokisa ushembe wahamba naye ngikhumbula bebusisa la bobabili ebusisa abantu labo babili behamba abusisa ushembe anikeze yena kanti yabona ukuthi usewushita ibhansi ucabela wena indlela wemadoda sinikeni yethu yekelana uzerusanisho sokhalweni seyeluswe unyasi lwasezulwini baba mdalo wezulu umhlaba Nkosi yamakhosi kungenzeka Nkosi ngonile kodwa lokhu okufike uthanga ukukhuluma kusike bengucabanga kuyifikele lapha okwakho Nkosi namanje ngesakhe isilo Nkosi ngimthando kaMhlokombani asho bephelele befisa umvala umlomo athi mina ngonyazi awulapho silo sicobeke asho athi mina ngakhetha unyazi futhi sila ngesikhumbuza babengekho mdla ukhetha unyazi wathi uhambe wonke umhlaba wayibona zonke izinto ezinhle kodwa le iqinile ngakho ngiyayikhetha Inkosi ephambili ngibusile hlalo sobukhosi Nkosi yami siyabonga amazwi amnandi sophe umfundisi wenkosi Inkosi izimbusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu neshumi nesithupha 116 socela Shumayeli uNdwandwe wasibonakalisweni asihola isihlabelelo Nkosi imbusisa Nkosi busupha mabangcwele